Media fraternity tum dak suruman thilong nang tum nilitum first executive meeting come social work nilitum CAFS pen Karbi Anglang Frontier Welfare Society pen nilitum kibia program long nang tum nang chetong pachuru lo pini labang so program ke nilitum success pamilo dak suruman thilong sin nilitum labang so program ke enpon suruman thi LP school la dak polling center talo a school a condition bang mio e students tame kom hoy laben teachers tame dor at e la son tak taksi niltum la hai a problem sitame niltum kaf sabang ke lalo dedicated niltum public fund ke claim gang tung bang ke ajat a problem sitame domestic level of problem ben chinglok social level of problem an niltum bang ke expose pon bomi public domain long wan pon bomi lapen pini nilitum rat alam the nangkar jui si bang lapen rat alam the ke long pon pen bang la siniltum paklang tung lo je suruman thi tekerong nihangarong jilang so gandhipur pendang lok pinang rong do dak borjan homosita 30 to 40 villages do arong do lahai rong long PRF proposed reserve forest kabonai jisi government dum kachi sikido lasi nilitum government atum forest area ke pang dang lasulong bang ke nilitum ithelam vet ki pugang tungke piniarli ar lenga tungke town long masidurik thi Karbi Sutunke do anta forest area sila tunge do etlu 200 years 300 years 100 years ko anneventa forest area si do etlu it doesn't mean forest area long si do pumasi halada ke forest a kanun anke pa impose et pupula bange chokchi ili tumta rong ru belek do ili tumta pen lahai ke surumanti lahai ke revenue village side non ben gali lahai ke forest area ko pusi non pinier ni ka ther rak ta duni sarkar dumta 2026 and what is the need of imposing this forest area this village as forest area since this village is established since 100 200 years of frank ben lo lahai rong ke hala sut pening si rong si wang bom tang de le ko pusi non ko pila ana kenang sot ke dolo je la daga bang ke forest area bonai to forest area bonai lo dak hem atala tala hem chikim long lelu komane be sang hota pina barni forest area mandel te mane ingtia sang hote ke rong long ta tin tala building che thai bulo te forest tum nang khangun pu komane asam type hem itapen pachar don hem kimi bulo te hadakta forest tum nang khangun pu nangli tuma right away po latrine bathroom paka latrine bathroom chikimi busta hadakta oi dake forest area ke punang pudundi po lahaya te ke ingtia rong ke la ke ningkan pharo benda bat arong lo mati ha lasi lahai hormu kisuman do মানে সরকার আতুমদামে রুলস কো পিনে রুলস কে বানজি বলতে আফ্রাং বাং লাং দেন নাং লাং নন আরলেং আতুম দাগ লোকাল আতুম ফান লা দাগ আকো 2 নম্বর সিটিজেন কা পিনচং দুনি ফরেস্ট এরিয়া আন্ডার সে আকো ও স্যার নমস্কার পো আনাং দেংকে সরকার তা পনাং নিলু নে পুই বাংকা লাহাই কে লাতুম জেনুইন লো আমি ঠ্যাং রাইট দু হালা সো সিক্সিদুলা টেং পে লাতুম আমি ঠ্যাং রাইট বাং পাদু বমে non ke hoda ke Siksidul versus Forest Act Siksidul versus Forest Land laswa kanun ako controversial kanun ke wang pen Karbi tum phan fas pachiru deadlang laso dese amekri ki vena kambang e sarkar ta lahai policy bang ke claim nang ne lale o somar dum phan le alang rielong ko pine ador ki so hormu do koklu inu do somar along pulote halaso somar long pen halaso hormu thijok si ako lollipop isi pilok mate chocolate isi pilok pa bisar lu non lahai suruman thike ningkan pharo so se pen arong lu lahai teke rong lahai nihang rong ke non pen ningkan pharo so se arong lu halatu ma me thang siksidula ron teng pen pota ke long ya right pura full dulu chonghoi lo pota ke joy pen ron etilang manon anta kopia kam lo ladake ako forest alena ek paluthunang langke lake mopen bom ador ki so hormu bang endet si chocolate ki pithu ador ki so hormu ari pen endet po ronga sorpen aronga sor bang ciru po las ke chocolate hodai ko nang tumta phanda pota nang pipoti forest land andar pen pota nang pikrai po free pota forest एक का दिन में ये लोग को फ्री पटा दे देगा कोई एक बच्चा है उसका हाथ में एकदम कीमती चीज है वो चीज ले लिया और अब उसको रुलाया रोने का बाद में जब उसका हाथ से आप छीन लेता है कोई कीमती चीज तो बच्चा रोएगा रोने का बाद में आप उसको चॉकलेट थमा दिया ठीक वैसे अभी सिख शिड्यूल के अधीन में अभी जो है सुरुमानथी से लेके टेके गांव जितना है 100-200 साल पहले से ये लोग का गांव है ये लोग को फ्री पट्टा दो ना भाई
अभी पट्टा नहीं देके फ्री पट्टा ये काउंसिल का तहत से पट्टा नहीं देके ये लोग को पहले तो ये लोग का गांव छीनेगा, वहां में दूसरा कानून लागू कराएगा फॉरेस्ट का कानून कि आप लोग भेड़िया शेर से आप लोग लड़ते रहो, हाथी से लड़ते रहो। हैं? वहां में लेट्रिन घर बनाना का अधिकार तक, कंक्रीट घर बनाने का, असम टाइप घर बनाने का अधिकार तक आप छीन रहे। उसके बाद में आप बोलेगा कि फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन 2006 का क्या बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर एक का अधीन से आपको फ्री पट्टा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन उस पट्टा का उस मियादी पट्टा का ताकत नहीं है ना, वो तो डीसी ऑफिस से आपको पट्टा देगा। हम लोग को डीसी ऑफिस वाला पट्टा नहीं चाहिए, हम लोग को काउंसिल वाला पट्टा चाहिए बस। हाँ अच्छा लासिला anjui re nang nilu laan lem re nang nilu rong sorphanta achu du purthimi ke mang hodo bangke free pata pielo bodi la non le arleng tum le sodri chu long le sukhanjan na dung le rong ki mi chu sing long ta ke hal dak pota PHC ako alang tuma pota masi non ke ako alang tuma masi ako dak forest area bonai daji bulote la bangke heno piglo lasi department tum forest department tum bangla bangke ka chilang thu review da prang nei rat tum chi song se prang hedi la chi review that simi la hai ga the rat tum chi song vek po arleng dum da kilu o arleng galilo apen ke karbiang long jong si huri sai nei bulote thang the he huri sai ta